Awni ha April 20, 2023 Awni ha khatka aimol som sungkan khatka harkhalna ainai changta Siknin ha additional CU chamber kon ha office kon ha kar bumasang ainar kholna kun selang ta Siknin ha ro bosai aichang ro bosai achang sai kon khom molsum Dofa kontra কয়েকজন মেম্বার্স ngai napang khom ngom upa khom ngom niha anakanta arsok jau kale aikan sikawang ha attack ngai tho amongai ha luk digmaga ini molsom le molsom ngai na ha sangjeunani apoya amata Siknin ha jara kumol som champui ngai nongni ha ruak thar ruak dik ruak nin ha marang ha khinmo solution thothei khinmo digat maha mol som pum pui kon ha nonam lanang kainom khinmo boyei amnongti ngai ha dikmak khatkar ngoyang ta thajek kan ro bosai administrative kontra officer ngai khom Feng solution thonin ha inang deptea khan thoro sara molsum kho konta Chaudhary tamtok ka resolution suinin molsum ta chip riming ha submin hong thoro tinin ha inang titaya ni khomai soita anakan sunga khan aikan sikawang attack to ha luk dikma hamara ha luk condemn thosang kohta Siknin awni he Malaysia News lekok tripra ayan kip kan harusnya kami hitung awni hi imol som sungkan hi khatka imatirang riming sethak hi inatung taya mai hi isuk pui imol som Dofa ngai hi ngom ngerwak le nun to Siknin achanga awni hi asik chu awni hi meeting ai chang chu TTADC government additional CEO ha molsom Dofa ngai molsom chieftain jom tak pu dan tisron molsomang amaha complain engpekta uni ha TTADC government ha meeting aikau hanakan hi molsom Dofa Rai Committee molsom youth association le molsom student union feng organization kan dachu awni meeting kan sadim kan bersona chang hamajau nin meeting kan sonai changchu molsom society mro yang da Siknin je chief kan chikau ama hi molsom ko om kipka kan ta Chaudhary ngai moncha angni select thonin je turamu ulen nom hama ulen changat tenin ha meeting kan ADC teng da khom abo adang organization ai molsom kan ha peng ha ma poma chang te ya imai ti nung nakan khatka dikmak chem khatka hingchang chu molsom Dofa kan ta ulen ngai jamtak dantisoron modon hori molsom koidin bokto molsom anong Chandrakishna molsom imangai hi asungang lut anong bam secretary Devasing molsom anong te toichlong kan ta bam secretary kichangati ngai kam huluda ngni ha tam ka khogandang lut imai tinung ngni ha meeting heklaunin meeting soi ngai I pelaunin ha ngai soga mi pui tam ka khoganda nang roi nupang na pang tam kai molsom meeting nang roi changta ai molsom kan jaka muntar chok tin nang roi ya mi pui ngai meeting ai changta molsom chieftain ar kholta amda sinin mi pui ngai confused na changa hanakan ai molsom ulen pudan diseron molsom Mdrc ulen atakang ha attempt to murder attack ten deng thotaya anakan no thoche mi chu luka upa changa namrep ngai ta ulen ngai achang nupang luni ka khom gamagur khomi karsel maknung upami ha ekan chikawang men attack othomi physically hamachu akho teibak lai khomi achang nupang luni ka ama engko ha gamagur khomi achang mangai hi I hoilo ta ilom ta mawani meeting achang ilom ta sonai chang I hoilo ta ataksa hongnin ha
ไอ้การจิกาวังฮะ physically attack โถ คัดกัสทางเนาะท่านสิเกาต่อเลยดังคุยอาร์ทูอินทรังอาร์ฮิมไงเจ้าก็มองอ๋อฮานักเกินฮะไอ้การจิกาวังฮะpress มีละโทรายจิงอ่ะจังอ่ะ press person ไงแหละฮามาตัวซิกนินเฮมอลสมดอฟาเจอวันนี้ก็มึงโทรและมีผู้ยังเลมและไอ้จัดปุ่มผู้ยังฮิรมึงเสียงโทรไอ้ดิสิชุงกันฮิคันก็ตนังตัวฮิลูกฮิมาฮิจากไรตาก็จัง MYA unit อมกิบกะ cluster อมกิบกะ central body hi ma hi thuk tak nin rawak aina nangta Mdrc ngai kham sadim ka rawak nin hi ma hi step law aina nangta hi ma ngai om sak hi khan pa dai silenung ma hi dikyau nani amda singnin ma hi strongly condemn kai tho ma hi against kom step lock changa